Dobrodošli, dragi moji. Za sve ljubitelje pikantnog ukusa, evo jednog odličnog recepta. Pripremit ću pikantni pileći file. Ukoliko želite da saznate proceduru pripreme ovog fantastičnog jela, ostanite sa mnom do kraja videa. Ovdje imam 4 šnicla od pilećeg filea. Svaku ću pomalo na nekoliko mjesta zarezati nožem. Svaku šniclu ću posoliti i pobiberiti. Zatim ću pripremiti bujan. U 8 decilitara vode prokuvat ću pola kocke juneće supe i pola kocke pileće supe. U tiganju na malo suncokretovog ulja ispržit ću pileće šnicle. Pržit ću na srednjoj temperaturi 2 minuta sa jedne strane i 2 minuta sa druge strane, koliko da meso uhvati koricu. Kada je meso prženo, izvadit ću ga na tanjer. Na ulju na kome se meso pržilo stavit ću 2 crna luka koje sam isekla na listići. Također ću dodati i 1 zelenu papriku koju sam prethodno isekla na trake. Sve ću posoliti sa pola kašičice soli. Luk i papriku pržit ću oko 7 minuta dok sve ne omekne. Zatim ću dodati 240 g paradajz pelata. Sve ću pržiti još nekih 6 minuta. Zatim ću sve začiniti sa jednom ravnom supenom kašikom crvene slatke mlevene paprike. Dodat ću i pola kašičice ljute tucane paprike. Sve ću naliti skuvanim bujonom i vratit ću pileće šnicle. Pileće šnicle ću vratiti u tiganj i sve ću kuvati na srednjoj temperaturi još 20 minuta dok piletina potpuno ne omekša. Nakon 20 minuta meso ću izvaditi na tanjer za serviranje. U sos u kome su se kuvale pileće šnicle dodat ću 150 g kisele pavlake. Sve ću izmešati da se dobro sjediju. Ovo jelo ću poslužiti uz kolutove barenog krompira. Pileće šnicle prelijat ću sosom sa kiselom pavlakom. Sve ću posuti seckanim svežim peršom. Jelo je spremno za konzumiranje. Želim vam prijatno, hvala vam što nas pratite i sve vas puno pozdravljam do sljedećeg videa.